Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu ready leremra ti zote Zanthum riaka Mizoram ronto turin Union Minister of State for Communications Devu Sin Chauhanan Vuin Khan Mizoram aran lut Aizawl G20 in Tokhom na Business 20 meeting khatharni ni atan in puachana le in buat se na shangshang Vuin Khan G20 core committee in an clear how Voina Assembly chut khoma Dr. Vanel Thanaputlu private member bill chu soihawani hnuwa select committee kuta da ani nithum chung o tur G20 dialogue forum chu Voin Khan Manipur a chan ani Zanthum riaka Mizoram rantlo Turin Union Minister of State for Communications Devu Sin Chauhanan Voin Khan lengpui chumhun achangin Mizoram aran luta acham chung hian governor chief minister sarkar nathok Chanchin bumi te le tlom ngai pol shang te akomang Union Minister hian lengpui chumhun achangin serchip apan ngala serchip helipeta serchip district DC Nazuk Kumari le mipoi moten anlo huaka Minister hian serchip DC conference hall a serchip district official poimo te komin Prime Minister Narendra Modi an India marchak mason na angai poimo in ave emema a minister te chu India marchak state tlo vektura ati chu anni po in phur takin an bo zuiti asoyani Minister hian serchip district chunga sarkar lai puin mason na tho akal pui mekte amit ngeya amu thule heng na tho te hi thataka ti hlotlin ani chu andu thu samani ti soin andu khoplo na lai te le chanlak ngai lai te an omani chuan an hne na thlenturin official kal khomte acha a postal service ti chakle zwal konga chanlak ani tur thu te internet connectivity ti mason le zwal ani tur thu te soin India Post noya ham chatna chi shang mirethe te hne na thleng thei a oma heng hi nge vena chorchangkai turin mipuite asom ani District Thunei tu tenen anin kom hona a hian Minister hian serchip District MJA Sub Headquarters YMA Joint Village Council le kaushan shwai tu te ashang chewin Union Minister hian a koma hemi hnu hian serchip District Hospital le Post Office atlo a zanin hian serchip a riakin naktu ka serchip Agriculture munte athlir anga hemi hnu hian helicopterin Aizawl apanang Aizawl G20 in Tokhom na chikhat Business 20 meeting khathar marchni ni atana in puachana le in buat se na shang clear hovin Voin Khan G20 core committee chairman Home Commissioner Pueshlal Engmoy Howin Secretariat Conference Hall Minekoa Mopur Turatwate an chukhom core committee chairman Pueshlal Engmoy chuan he in Tokhom na ta na in buat se na le in puachana shang kalpui mekte achatokhat ni a Asia thu soin core committee chuan enzuin avil rengani ati a subcommittee shang te chu an malak na reng Mizoram mel lan na baka India ram mel lan na ani telawangin theitop chwa zel turin acha ani chutko ma hian subcommittee pakwa te malak na le raman na machople mabak te baka har sadna an nei te soi hawani a Aizawl khopui chunga shui injam nokte sing hoile John Felna PNE Department Rahman Noya Kalpui mek chu tun thani somni pali ayat lai lawa atlang pui zo felbe se ani a Subcommittee on Beautification, Cleanliness and Hoarding banner chuan lengpui achanga Aizawl kongdung te tifain bolhlo le nom nok te seng hoile paidan an Rahman meka hemi ba ka hian khopui mun shang athei anga ti faile ti nom dan tur an Rahman mek bok ani hemi atan hian local council te thopui somin naktuk le tun thani somni par riata natlang pui an ko ani puanto chinangin ni kum December ni khat achang khan India chuan G20 presidency kum khat atan achel chana India presidency chung hian ram chung khopui shang somnga a chut khom le thil chi shang zani aya tambuat sei ani dona Mizoram in athlen tur bi khi business 20 meeting ani a program lian ber chu MZU auditorium a march ni khian nilenga man ani ang Voina Assembly chut khoma Dr. Vanel Thanaputlu private member bill the Mizoram bill sangni somni pathum chu soi hawani hnuwa select committee kuta da ani bill pulut tu Dr. Vanel Thana chuan a billion athupui ber chu huan loram nei tamle ni zawdan anga chhia lakti danglamani ati a mishing lopung zela mi hausa le rethei inkar asan be zela wangin mi hausa anmani enkol theilo ram anmani enkol theilo thleng ram le nom china dan thara omlo chuan mitnwai hnungzok ten ram an nei ve theidon lawani ti soin abil putlu chu paspui ngei turin house angena bil soihona a opposition group leader ZPM MLA pulal du oma chuan
mun shanga ram cha chu mi hausa ten an nei de ovek to ati a hei hi dan ani theinan bil chu pass nge adu ti asoya Congress Legislature Party Leader Puzodin Tluanga po in bill chu an party chuan cha anti thu asoi ve boka House Leader Chief Minister Puzoram thanga chuan ram semrwal dan cha nge to angaya ramachanga chhia lak dan cha nei angai bok ti soin bill putlu chu select committee a thlen ni se ati thu asoi hemin hu hian speaker Pularin lian sai lo chuan member te chu bill pass andu le du lo azota member ten bill chu select committee a thlen ni se andu angin select committee kuta da anita ani select committee a hian minister Pularwat Kimarot angin chairman a Dr L Thangmoya ruatani a member atan Pularwat Kima Dr Vanlel Thanna Pularin Dikaralte Dr BD Chakma Dr K Pachunga le pu kelel donglianate house in nungrol takin apom ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puanani Sirchip District MJA in Bangladesh achanga Mizoram ral tlan te anchan puina sing thum sang ruk le za som hi paruk chu vo in khan longtlai DC pu David lal than tluanga kuta longtlai District MJA shwai tu tinan hlan Kumin Republic Day lom na chikhat atana Sirchip twal chungzai thiam ten Sirchip MJA hwai hota charity concert an neya poisa an mu sum fai hi Sirchip District MJA ngen na ti hlo tlingin vo in khan longtlai District MJA shwai tu te chuan Sirchip MJA IO in longtlai DC kuta an hlana longtlai DC pu David lal than tluanga chuan ral tlan te chan puina na MJA Sirchip kaltlanga limitlom ngai le in phalte thokhom an dong chulom omati thu soin changkai takin ral tlan ten an mamo na zona manani tur thu soi Sarkar chin sia danin Bangladesh achanga an sahim na zonga ral tlan hi longtlai district a mi zanga somthum pakhat an ommek ani Mara Autonomous District Council Nwaya Village Council in Thlanna Mantur draft electoral rolls over in Khan Siha District Election Officer DC Pulen Munsang namte in DC Conference Room atlangzer Sihadi o chuan in thlan fel file thiang him tak buat sei ani theinan draft electoral roll tlangzer na atel party shang le NGOI o te chu malak puya asoma shat fia du nei te zone shang achanga political party shang ai o hne na draft electoral roll copy asem ngal ani draft roll tlangzer ta ka landan chuan MADC Nwaya Village Council somkwa pakwa omin vote nei mi pa sing hi zasari som pakhat meichia sing ni sang ni za somriat anwai in vote nei singli sang ni zariat somkwa pakhat anom mekani draft roll tlangzer ta ka soisele in thunthar du tetan naktuk achanga tunthla ni somni pasari hun hon ani dona final electoral roll chu thathar march ni som pasaria ti chwa ani ang Ni thum chung o tur G20 Dialogue Forum chu vo in Khan Manipur a chan ani G20 Business 20 session atel tur ram shang palai te chuan nimin chu hnu khan imphal lan thlenga chutkhom ma hian ram somni pathuma changa palai an tel dona rampon lama sumdong palai somni paruk ambassador Tetelin diplomat somni pali an tel bok dona session hi vo in tlai khan imphal chanani a Chief Minister N Biren Singh Union Minister of State for Commerce and Industries Som Prakash Union Minister of State for External Affairs Raj Kumar Ranjan Singh le State le Center Sarkar hautulian chanem tak chutkhoma hian an tel don ani Chanchinthar ti top ma in atlang pui Zanthum Riaka Mizoram Rantlo Turin Union Minister of State for Communications Devu Singh Chauhanan vo in Khan Mizoram aran lut Aizawl G20 in Tokhom na Business 20 meeting khathar ni atana in puachana le in buat sin shang vo in Khan G20 core committee a an clear how vo ina assembly chutkhoma Dr Vala Thana Pudlu private member bill chu soi hawani hnuwa select committee kuta da ani Ni thum chung o tur G20 Dialogue Forum chu vo in Khan Manipur a chan ani chuti zung chu Chanchinthar kan puan thei te chu ani